ba tšweletše ka boripana molatong wa polao yeo e tlogetšego balapa ba gobetše moyeng e šitela setšhaba seo se sa nyakanago le dikarabo. Caylene Whiteboy o dumetše ge le yena a thuntšitšego Nathaniel eupša Simon Scorpion Ndyalvane o gane ge a mo laetše go dira seo. Ge le Voster Netshiongolo o ganeditše tatofatšo ya go timatimetša mohlala. Ka moka ba ile ba ganetšwa ka beili ka setemere eupša Netshiongolo ga a langwe. Kgopelong ya gagwe ya bobedi ya beili o re ga senke a thuša balatofatšwa mmogo le yena polaong ye. On the 14th of December it would be for judgment. Katlholo kgopelong ye e tlo ba ka mošupologo. It's unfortunate I had a problem with part of the transcripts. So 14th I will be ready with my judgment then. Yes, matter is said. Eupša go šutišetšwa pele ga molato kgafetša go ama balapa. You people could just know what they've done to my grandchild. They kill him like a dog, you know. And they grabbed him underneath the truck where he was falling. I still got his packet of biscuits and his crisps at home. He could not express himself. And for them to shoot him just like that, it's really terrible. Go tlo bala mathomo ba keteka setla sa Keresemose ntle le lokisi bjalo ka ga ba tsebega. So we can't think clearly, we can't do anything with a clear mind. He was a very happy boy. And with Christmas with him, it was joyful. It was the day that you can make. But now without him, there's no Christmas because he always brings the joy to us. He'll be kept in custody. Baemedi ba mmušo ba re go na le kgonagalo ya gore tsheko e thome ka morago ga kgwedi ya January ngwageng o tlago. We can indicate that we received the post-mortem results. We are still studying same and concluding other investigations that are related to our preparation for the trial. So we are hopeful that by the 27th of January we would have concluded all investigations so that the accused can be served with the indictment. Ditheetšo tshekong ya molato di tlo išwa kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg. Ke Mmagistrata wa ditaba tša SABC kgorotsheko ya mmagistrata wa Protea.